Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm Dr. Siti Suryani Osman, which will be the lecturer here for you for this course, Principles of Journalism, ACJ 3013. So I'm from the Faculty of Leadership and Management, and together in this course we will have also Puan Azra, Azra Ramli as another lecturer also. Yes, so both of us will teach you for this semester for this course. So welcome here to all of you, and before we start our class, let us recite the Kitab Al-Fatiha. Okay, so we will continue with our first class, yeah. But for one Azra students, you have already go through the lecture with one Azra, and for week one, yeah. So basically for this lecture, I will do week one and week two, which there are some updates as well, some additional information, for week one, and also the lecture for week two, which the students of both, my students and also Puan Azra students can get access to this as well. Okay. Okay, let's go to the course teaching plan CTP, where you can get this from your goals, both for my students and also Puan Azra students. So this course is Principles of Journalism. It's a 3-credit value. And basically what we will learn is for you to learn the fundamentals value of journalism. Yeah. How do we do journalism basically? And also you have to get to know a little bit about the field. The assignments also will be related to the field. Now, I will not explain yet the assignment in this week. We will do it after a year because we are trying to get some opportunities for you to enter newsrooms, buat assignment di dalam newsroom. So I'm trying to get some access from several newsrooms to see whether they can accommodate us or not, because our group is quite large. So I'm dealing with that basically. We both, myself and Puan Azra as well. Okay, so basically what you will learn for this course is you will learn on the important fundamental values related to journalism, and you will learn how journalism is done. You will enter, hopefully, inshallah, you will enter some newsrooms, to get to know how journalism is at work. And also you will learn some writings also related to journalism, and also some experience related to journalism, like, for example, interviewing, etc. Okay, so that's basically what you will learn. And at the end of the day, at the end of the semester, you will able to, hopefully, and that's what we hope, you were able to know and understand journalism as a field. And also if you have to produce something, uh, you can produce. It means maybe if you have to write simple news, you can do it. You understand how the journalists are at work. You understand the role of journalism in democracy in Malaysia. You understand Malaysian journalism. So basically, those are the things that we hope that you will get at the end of the semester. And as I said, we will explain the um, uh, assignments in detail after Raya, after we get the opportunity and confirmation from the newsrooms. And also for the books, we have some books that we are referring to, including the books that I wrote, and we have shared the Google form as well, with the student prize. So after Raya, inshallah, we will start to distribute, and the books will be used as part of the small assignments, because basically every week we will assign you with small assignments to enhance our learning process through goals, and do it, because usually the fastest and best answer we will choose, and we will give small awards later, at the end of the semester during the student appreciation day. So do it. It will help you to enhance. It will encourage you to read as well. Usually questions will be from the books.
and also it will encourage some very positive competition as well among you guys. Okay, so that's what we hope for. And also what you will learn in terms of each of the subtopics. Okay, so today I will do both, week 1 and week 2, which is to introduce you what journalism is, and also what makes an event become news. How certain events only become news and not every event. Okay, that would be on news value. Yeah, week 2. So this lecture will be week 1 and week 2. So inshallah after Raya dulu, after Raya we will continue with the business of journalism, ethics and professionalism in journalism, laws and legal matters in journalism, journalism and democracy, journalism and technology. You'll get to know also about Malaysian journalism, Islamic journalism, news gathering and news writing, some important terms in contemporary journalism, and also the future of journalism. Okay, so that would be all the subtopics that we will cover until week 14, inshallah. Okay, so um, let's go to what is journalism. What is actually journalism? Yeah, of course, I understand some of you have some experience, reading newspapers, reading magazines. So basically, those are some examples of products of journalism, which now we can get access to the printed version, and also more popularly, among younger generation like you guys, it will be in the form of online. Yeah, so you guys are reading online newspapers, online magazines, and you read news, feature stories, berita dan rencana in the form of online version. Yeah. So that is products. Those are products of journalism. So what is actually this field is all about? Okay, so that is what we will learn. Yeah, and I hope you enjoy learning this, because I understand some of you are from both classes are actually from FEBU. Yeah, so don't be demotivated when you have to learn something that is a little bit out of it, from your field. It is not out of bahasa. Journalism is always together with bahasa, and that's also the aspiration of the faculty, of your faculty FEBU, that they want the students to be able to not only understand language and learn language, in language studies, but also able to write, in to the mass, menulis untuk orang ramai, which is that is what journalism is all about. So we want you to have that exposure. FKP meraihkan aspirasi FABU, and here we are, today, so that you don't only learn language as it is, and don't know how to apply, so you boleh apply dan tulis dalam bentuk journalism, dan memahami prinsip dulu lah. You have to understand the principles of journalism, and after that you can write and publish dengan lebih banyak lagi, from whatever knowledge of language that you have. Okay, so let's understand the field of communication. Journalism dia duduk di dalam field of communication. Kita panggil communication studies lah. So basically, what's the relationship? What is how or where we put journalism in the field of communication? So those are the things that saya nak everybody of you, especially because you guys are from FEBU, kena jelas. Okay. Introduction to Communication and Journalism. Okay, kita cerita senang saja. Communication ni dia macam payung, macam payung besar. Under this umbrella, there are many branches of studies. Dalam communication, maknanya communication ni ada ilmu bercakap. Itu je, senang ceritanya. Ilmu bercakap dan ilmu menulis lah. Verbal, non-verbal communication, semua duduk di dalam communication. So dalam ni dia ada dua cabang yang paling besar, iaitu cabang kita panggil 3 sekarang sebab dah ada digital apa semua. The first one kita panggil human communication. Under human communication, kita ada interpersonal communication, which is you communicating with your siblings, communicate dengan orang-orang yang kita close, macam ahli keluarga, kawan baik. Okay, that one is interpersonal communication. Satu cabang dalam com. Maknanya human lah, kita bercakap dengan manusia lain. Kemudian another cabang is mass com. Mass com adalah di mana communication is shared through mediated
ada alat, ada komputer contohnya, di tengah-tengah tu ada channel. So journalism duduk di situ. Sebab apa? Sebab channelnya adalah surat khabar. Channelnya adalah news portal. Channelnya adalah majalah. Ya. So journalism duduk di situ. Ya. Second. The third one adalah yang sekarang ni, yang internet, ya, yang kita panggil digital online communication. Di situ dia ada semua yang berkait dengan internet lah, ya, di situ. Okay, so itu ceritanya when we're talking about the big picture of what communication field is all about. Ya, so dia broad, ya, broad discipline that encompasses various forms of human interaction. Tadi saya kata tu human com, ya, and journalism is a specialized area within communication. Satu yang saya cerita duduk dalam mass communication tu, that focuses on gathering, verifying, and disseminating news and information to the public. Nah, itu dia punya kerja lah. Journalism buat apa? Dia gather maklumat, dia verify maklumat, dia disseminate, edar news, ya, dan information to the public. And that's why the end of the day kita dapat macam-macam berita hari-hari, boleh baca macam-macam dalam surat khabar printed, dalam surat khabar online, ya. So that is the work lah of journalism yang mana jurnalis yang buat. Okay. Ini tadi yang saya ceritakan, ya, the field of communication. Ya, jadi dia ada key areas of communication studies tu yang duduk di bawah payung saya kata tadi, ya. Ada interpersonal communication, mass com, dan ada jenis-jenis lain. Tetapi yang main adalah interpersonal atau human communication. Kedua adalah mass communication. Ketiga adalah online communication lah. Ya, tapi dia ada yang lain. Contoh macam kat sini, you can see organizational com, ya, ada political com, ya, ada health communication, ya, ada intrapersonal communication juga. So those are some of the branches lah, ya. Okay, journalism ini adalah specialized branch of communication tadi kita kata yang mana involve investigating, reporting and presenting news and information to the public. It is based on ethical principles. Ini sangat penting, ya. Accuracy, ketepatan, fairness, keadilan dan juga accountability. Okay, so mesti menulis dengan accuracy, menulis apa-apa nak terbit dengan fairness dan juga dengan accountability terhadap penulisan kita. Okay, key areas of journalism. Okay, yang ini, some of these parts kita akan belajar lah, of course, for this semester, iaitu news reporting and writing. Kita akan cover 1 minggu sahaja on news reporting and writing, just to introduce you guys what news writing is all about, news gathering is all about, sebab nanti ada kursus lain yang khas satu semester belajar news writing. Ya, so ini just intro saja. Kita juga ada broadcast journalism. Kita juga ada digital and online journalism. Basically, you will get some exposure for all of these key areas of journalism through this course. Yeah. Kita juga ada investigative journalism. Ini we don't offer to FBBU, tapi just for you to know, ya, kita ada featured opinion journalism. Nanti ada satu semester, ya, on feature writing, ya, which is basically is on feature and opinion journalism sama lah, ya. So FB students will also take this later, ya, one semester on that. And also we have specialized journalism. Kita masukkan specialized journalism ni dalam subject feature writing. Yeah? So we will learn for one whole semester on those later. Okay, investigative journalism, uncover facts, ya. Rasuah apa semua tu investigative journalism lah yang cuba untuk memberhentikannya, untuk cuba expose dan stopkan, ya. Okey, jadi apakah relationship antara communication dan journalism? Okay, kedua-duanya adalah they have shared foundations. Kata asas yang sama, ya. Both fields emphasize the study of how information is created, transmitted and received. Dua-dua communication buat itu juga, bagaimana maklumat dibuat, bagaimana maklumat di-share dengan orang dan juga bagaimana diterima oleh orang ataupun khalayak lah. Journalism does that as well. Tetapi dari segi objektif, ada objektif yang berbeza, ya. Communication studies dia termasuk semua yang macam saya kata tadi. Kita bersembang dengan kawan kita pun is communication, ya. Kita menulis untuk surat khabar pun communication. Kita menulis untuk buku pun communication. Tetapi kalau journalism dia fokuskan kepada difokuskan kepada news dan juga media content. Ya, apa yang terhasil adalah berita, bukannya cakap-cakap dengan kawan. Ya, tak jadi. That is not journalism yet. Ya, that is communication. Ya. Dan juga bentuk-bentuk media content yang lain lah, macam yang kita tengok ada media content
maka itu adalah part of journalism. Ya. Okay, dari segi technological impact, advances in digital media have transformed how information is communicated and consumed in both fields. Ya, dua-dua memang terlibat ya, dengan digital media, whether it's communication or journalism. Yeah. And then ethical consideration, both communication and journalism require ethical responsibility in delivering truthful and impactful messages. Tak bolehlah orang kata bercakap kena ada etik juga ya. Menulis untuk surat khabar, untuk majalah, semua ada etikanya ya. So we have to make sure ada both fields, communication and journalism, dua-dua mesti follow strict ethical responsibility. Okay, journalism plays a vital role in democratic societies. Ya, ini sangat penting. Ya, journalism memainkan peranan dalam masyarakat demokrasi hari ini sebagai as watchdog, ya, iaitu memperingatkan kerajaan tentang kesilapan. Kalau mereka ada wrongdoings, ya, surat khabar akan buka lah kesilapan itu, stop rasuah, those things. Itu kita panggil peranan journalism sebagai watchdog in a democratic society. Informing citizens, ya, iaitu memastikan maklumat-maklumat penting sampai kepada citizen. Contoh kalau ada pilihan raya, ya, calon yang baik, calon yang tak baik, calon yang bagus, parti yang bagus, tak bagus, semua maklumat tu it has to be received, it has to be informed to the citizen supaya masyarakat menjadi satu masyarakat kita panggil sebagai informed citizens. Dia faham. And that's the reason why they can make decision dia nak vote siapa masa pilihan raya. Ya. And holding those in power accountable, memastikan orang yang berkuasa dalam sebuah negara rasa mereka sentiasa dipantau. Ya. Jadi sebab ada surat khabar, ya, ada mass media practitioners yang memantau lah mereka yang jadi mata-mata. Kalau buat salah, kita akan publish dalam surat khabar kita. Macam tu. Ya. Okay, so it has evolved, yeah, journalism has evolved with digital technologies, leading to challenges such as misinformation, fake news, yeah, and also decline of traditional print media. Okay, yang ini kita akan slowly belajar, yeah, every week. You will know more about misinformation later, fake news, yeah, dan juga print media yang dah tak berapa popular sekarang as compared to digital, yeah, digital media. And also in general, the fields of communication, both communication and journalism, they are dynamic and continuously evolving with societal and technological changes. Memang dia tak boleh lari daripada technological changes. While communication studies provide a broad understanding of human interaction and media, itu kita dah faham, ya. Journalism serves the crucial function in informing the public and promoting democratic values. Ya, journalism lebih kepada memastikan masyarakat faham, ya, apa yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka faham baik buruk satu perkara. Mereka faham juga nilai-nilai dalam sebuah negara demokratik. Kalau ada pilihan raya, they know why they decide to vote for Trump, why they decide to vote for Najib. Ya. They vote for example, parti Anwar Ibrahim. Ya. Itu peranan journalism yang sepatutnya. Ya. So as digital platforms continue to grow, both disciplines, communication dan journalism maksudnya, must adapt to new challenges and opportunities in the modern media landscape. Ini kita akan pergi and you will understand this further, ya, bila kita go through every week, ya, for our lecture for this course. Okay, so apakah sebenarnya journalism itu? Dah ada background sikit, ya? So what is it actually? Ya? Jadi according to American Press Institute, journalism ni adalah aktiviti, ya, kewartawanan, ya, journalism ni adalah activity of gathering, mengumpul, assessing, menilai, creating, membuat, presenting, mempersembahkan, ya, news and information. Ya, and proses itu dipanggil journalism, dan juga product of these activities iaitu surat khabar, majalah, ya, news portal, podcast ke contohnya. So all those are included in the definition of journalism. Okay, itu dia yang lebih panjang, ya, detail, tetapi basically we covered that already, ya, proses membuat berita untuk disampaikan, ya, dalam bentuk surat khabar ke, magazine ke, radio ke, filem ke, newsletter ke, ya, semua tu, ya, dan juga hasilnya both are under the definition of journalism.
Okay, sedikit historical evolution of journalism. Journalism has evolved from the early beginnings of ancient civilization to the digital age. Sekarang digital age lah. Ancient civilization ni zaman dulu, di mana kita kadang-kadang masa tu we don't really have papers even yet. Kita tulis, masa tu masyarakat menulis dalam kertas, dalam apa tu bentuk uh, daun atas batu dalam gua and then first newspaper yang muncul adalah pada zaman Rom, iaitu dipanggil sebagai Acta Diurna, yang maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris daily acts, iaitu perbuatan seharian lah, macam berita harian macam itulah and then ini dikongsilah dengan masyarakat setempat pada masa itu, dan juga the invention yang masa itu tak banyaklah cetakan, dan hanya selepas adanya printing press, iaitu mesin mencetak oleh Gutenberg pada abad ke-15, barulah kita journalism dapat um, print atau mencetak surat khabar dengan lebih banyak, sebab dah ada mesin. Kalau tak sebelum tu sangat perlahanlah prosesnya. Dan surat khabar yang dicetak antara yang pertama pada masa itu adalah The London Gazette, iaitu pada tahun 1665. Okay, ini rupanya Altadena. Ini rupanya uh, uh, printing press Gutenberg tu. Ini not the original version. Ini gambar di museum. Tapi this is how the shape is lah, of the machine. Dan ini adalah surat khabar The London Gazette tu. Nanti kalau tengok dia tak ada orang kata fancy, banyak tulisan saja, dua kolom saja. Tapi itulah keadaannya untuk early newspapers that we have at that time in the Europe. And then pada masuk pada abad ke-19 baru berlaku Industrial Revolution, di mana dekat sini lebih banyak modern newspapers muncul, seperti contoh surat khabar The Times, sampai sekarang ada lagi dekat London, antara yang popular, dan juga surat khabar The New York Times di US. Okay, kemudian di Malaysia kita mula surat khabar kita bagi surat khabar Melayu pada tahun 1876, the name of the newspaper is Jawi Peranakan, and also we have the English version which is earlier a bit, than the Malay version of the paper yang nama surat khabarnya The Straits Times, yang mana ini diterbitkan oleh British lah pada ketika itu pada tahun 1845 di Malaysia. Okey, ini surat khabar yang saya sebut tadi, The Times dekat UK, The New York Times di US, dan ini adalah surat khabar Jawi Peranakan, our first Malay newspaper in Malaysia. Okay, kemudian abad ke-20, mulalah muncul radio dan televisyen. We have BBC in the UK pada tahun 1922. Kita ada RTM Malaysia pada tahun 1963. So we start with electronic media dah pada abad ke-20, dan pada abad ke-20, akhir abad 20, barulah kita nampak kemunculan internet, yang mana it introduces digital journalism transforming traditional news consumption. Orang tak begitu dah go for printed media, they go for online now. Contoh dekat Malaysia, kita ada Malaysia Kini, mula terbit pada 1999, only in the form of online. Dia Malaysia Kini ni tak ada printed, and it's quite controversial because Malaysia Kini ni dia sangat berani, dia challenge mainstream narratives by providing alternative viewpoints terhadap sesuatu isu lah. Okay, then also we can see also the emergence of a lot of social media platforms, like Twitter, Facebook, TikTok, and this has blurred the lines between professional and citizen journalism. Kenapa? Sebab semua orang sekarang boleh publish di Twitter, Facebook dan TikTok. Semua orang boleh jadi reporter. Jadi siapa sebenarnya yang profesional sekarang? Dan siapa, dan orang biasa yang boleh menulis ni dan publish, kita panggil citizen journalism. Kita semua citizen journalism because we publish on our social media. Jadi persoalannya sekarang adalah kadang-kadang ada citizen journalism yang boleh menulis lebih elok daripada professional journalist. Ada juga keadaan yang sebaliknya. Jadi tidak ada definasi yang jelas. It blurred the lines antara professional punya journalism work dengan citizen journalism.
Okay, so today journalism continues to evolve, masih lagi evolving, berubah with artificial intelligence, AI, and data-driven reporting, which shape the future of news. Okay, so kita ada beberapa orang, 5 legendary journalists in the world. Saya just nak tunjuk saja muka-muka some of them, ya. And if you have time, if you want to get to know about them, boleh Google. Ya, mereka ni semua sangat-sangat nama besar lah, ya, kalau dalam uh, uh, bidang kewartawanan di luar negara. Ya. So contoh-contohnya ada Mark Twain, Nellie Bly, Asian American, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway maybe some of you know yang baca novel, ya, dia adalah penulis novel juga. Ya. Okay, kita tengok some of the faces. Ini tadi adalah Mark Twain. Ya. Ini Mark Twain. Ini Nellie Bly. Dan ini adalah Ernest Hemingway. Antaranya lah. Ya. And also we have some Malaysia's great journalists. Ya, ada several names here. Ya, ini termasuk dalam soalan homework untuk week 1. So I want you to choose 2 of this. Ya, dua, mana-mana saja 2 dalam ni. And then you write Google about them. Ya, get to know about them. Dan boleh tulis tentang mereka in English or in Malay. Dalam 100 patah perkataan macam tu, you refer to goals. Saya pun lupa berapa patah perkataan. And the fastest and the best and fastest answer kita akan pilih nanti, ya, at the end of the semester, dan kita akan bagi award, ya, untuk pelajar-pelajar yang menang, ya, untuk kita punya posting-posting dalam goals. Respon cepat dan bagus, ya. So at the end of the semester kita akan bagi award pada majlis yang selalu saya buat, nama dia Student Appreciation Day. And also kita akan bagi extra marks, ya, untuk student yang menang award tersebut. Ya. So you can choose any of those from here, ya, and then post on goals, deadline 30 Mac pukul 12 malam. Okay, ini Pak Samad, ya, Samad Ismail, pernah menjadi ketua editor Berita Harian, ya. So gambar pun nampak kat situ. Ini Abdul Kadir Jasid. Ini Zam Zainuddin Maidin, ya, dan ini adalah Datuk Mazlan Nordin. Okay, ini some of the faces from the list just now in the previous slide. Okay, kita teruskan dengan traditional functions of journalism. Apa dan kenapa perlu ada journalism ini? Ya, so basically the primary purpose utama sekali, ya, is to provide citizens with the information they need to be free and self-governing. Ini yang saya sebut tadi sebagai how important journalism is in a democratic society, supaya mereka faham apa yang dia orang baca, apa yang dia orang dengar, ya, dia boleh faham apa yang orang sembang-sembang, apa yang viral, dia boleh faham. Macam nak faham? Sebab journalist usually they write in layman's word, tak guna jargon-jargon yang scientific, ya. Kita guna ayat-ayat yang simple, ya, yang mudah difahami. So that's basically some of the main concepts in journalism, sebab kita nak semua orang faham. Bila faham maklumat, ya, bila faham tentang parti-parti tertentu, contohnya politics is so important untuk orang faham, ya, dalam for them to be informed society in a democratic society, ya. Jadi they need citizens need to be free and self-governing. Bila dia faham je, dia boleh jadi self-governing, dia boleh decide nak Trump ke, nak A ke, nak B ke, ya, during election. Okay. Okay, so umumnya journalism helps to inform the public, ya, iaitu cerita-cerita jenayah apa semua tu kita boleh baca dalam news. Cerita tentang government policies baca dalam news. Surat khabar, Berita Harian, Putusan, Sinar, The Star, NST, semua boleh. Okay, so kita menjadi masyarakat yang inform sebab kita ada mass media to help inform us. Ya, ada journalism. Journalism juga educate society. Journalism helps people to understand complex issues. Dia tulis dengan mudah tadi saya kata, dan kemudian complex issues, ya, membolehkan difahami dengan lebih mudah lah. Contoh surat khabar English, ya, di Malaysia ada nama The Edge. They publish in-depth financial reports to educate readers on economic trends. Okay, ini surat khabar Berita Harian. Ini semua pernah tengok lah, ya. Mungkin The Edge tak pernah tengok. So I bring the front cover kat sini. Kemudian acting as a watchdog. Ini saya dah explain tadi, ya, bagaimana journalist investigate and expose corruption, abuse of power and wrongdoings of politicians and also people in big businesses. Ya. So
So contoh Malaysia kini banyak buat investigative reporting on political scandals that hold leaders accountable. Barulah orang kata pada politik takut sikit lah sebab takut kena uh, orang kata di-expose oleh surat khabar. And then another function is serving as a forum for public debate. Journalism provides a forum for diverse opinions and discussions. Most newspapers dia ada section yang dipanggil sebagai letters to the editor. Contoh The Star ada, Utusan ada, NST ada. And all of us who are non-journalists, we can share our views on social and political issues. Boleh hantar surat kata setuju dengan polisi ni, setuju tak polisi ni. Kalau terpilih surat kita, they will publish it in the newspaper. So that is serving a forum for public debate. Okay, ini Office Malaysia Kini, ini website Malaysia Kini, and this is the front page of the Star. Okay. Besides that, journalism also provide entertainment. Bukanlah semua kita nak baca berita politik saja. We read also human interest stories. Kita baca travel log. Kita baca dalam surat khabar tentang orang Malaysia yang pergi London, yang pergi China. So we get experience from that as well. And we learn about cultures as well from journalism. Journalism also shapes public opinion. It influences how people perceive issues by framing news stories. Contoh bila banjir, so sinar harian, contoh dia cover flood disasters. Jadi dia akan masukkan maklumat-maklumat. Contoh about government response, public donation. Jadi dia masukkan semua maklumat yang itu, so that can shape public sentiment. Orang akan faham, oh okey macam ni rupanya bila banjir ni yang kerajaan buat rupanya. Oh banyak dapat donation daripada pihak mana. So they get all this information yang akan shape public opinion tentang apa? Tentang banjir. Oh macam ni berlaku di Malaysia. Kalau banjir, this is what will happen. This is what the government will do. Okay. So that shapes public opinion. Ini surat khabar Sinar covernya yang dulu yang sudah agak lama. Saya tunjuk beberapa lah supaya you can see also the evolution of the newspapers, front page of different papers. Okay, of course, journalism supports democracy and ensures transparency by reporting on elections, policies, and governance. Contohnya, FMT, Free Malaysia Today, provides live election results and analysis to help voters make informed decisions. Ke-8, preserving culture and national identity. Journalism documents. Dia simpan, arsipkan and promotes cultural heritage, traditions and national values. Contoh RTM. RTM banyak buat dokumentaris tentang Hari Kemerdekaan, tentang sejarah Malaysia, tentang orang asli, indigenous communities. So semua ni untuk preserve culture and national identity menjadi dokumen penting untuk kita untuk identity preservation. Okay, FMT. Ni website dia. Website FMT dan RTM you all tengoklah. TV 1, 2, 3 tu semua bawa RTM. Itu 1 dan 2. Okay. Itu if we are talking about the functions of journalism yang traditional, yang dalam bentuk printed, dalam bentuk elektronik. Tapi sekarang function of journalism tu dah more than that. Sebab kita dah ada digital online journalism. Jadi what happened with the rise of social media and citizen journalism, social media ni citizen journalism ni adalah orang biasa yang menulis dan publish merata dalam social media mereka. They don't even train in journalism because everyone can write now, kan? Jadi ordinary individuals can now create, share and distribute news-like content without formal journalistic training. Ini yang berlaku sekarang. Jadi itu yang kita panggil sebagai citizen journalism. So where these people write, they tulis dalam social media lah, Twitter, Facebook, TikTok, and they can publish in real time, even before media outlet, before NST publish, before Berita Harian publish, ni citizen journalism ni dah publish dulu. Okay, so apa yang berlaku? So ini challenge traditional gatekeeping rules. Maksudnya dulu kalau nak tahu berita tentang satu aksiden di sini, katakan di Sepang, kita tunggu apa yang Berita Harian siarkan, tunggu apa yang NST siarkan, dan NST Berita Harian, all those, dia orang ada editor.
yang edit kerja berita itu ya sebelum publish. Tapi sekarang tidak. Ya, citizen journalism ni semua orang boleh tulis. Dia nampak tu dia pun ambil video, publish terus dalam dia punya social media, dalam TikTok dia, dalam Facebook dia, dalam Twitter dia. Ya, jadi ini challenge ya, mencabar traditional gatekeeping rule sebab tidak ada editor. Dia tulislah apa yang dia nak, betul ke tidak pun kita pun tak tahu ya, tetapi dia publish dalam social media dia dan orang boleh membaca ya. Jadi bila publish dan orang lain boleh membaca, itu adalah konsep penerbitan, and that is journalism ya. Cuma mereka ni orang biasa ya, yang tidak ditrain, tak tahu etika ya, tak tahu tak belajar prinsipal of journalism ni pun ya, macam kita ya, but they can still publish ya. Jadi itu yang berlaku ya, dan at the same time ya, news organizations also encourage user generated content UGC ya, di mana in some countries ya, the media organizations they appreciate UGC ni ya. So boleh post pula kita orang biasa yang nampak accident tu boleh post dalam website mereka, website surat khabar ya. Dan boleh digunakanlah bahan tersebut oleh surat khabar tersebut ya, untuk bahan berita mereka. Ya, so we call that UGC, ya, user generated content, orang biasa punya content ya. Kalau kita witness something accident ke apa, so kita pihak newsroom akan integrate dengan whatever information that you share, gambar ke ya, video ke, with their professional reporting. Okay. Itu perkembangannya ya, yang mana kita dapat lihat nowadays journalism has become much more expanded in terms of what it can do to the society and also the roles and functions ya. Okay. When I mentioned tadi ya, about newsroom, siapa yang bekerja di newsroom, secara umumnya you have to understand sikit ya. Dia ada editor ya, ada reporter ya, dan ada juga journalist. Jadi who are they actually ya? Okay, kalau kita tengok ya, yang pergi ke kebakaran tu ya, kalau ada kebakaran, siapa yang pergi is usually the reporters. Editor tak pergilah, editor dia edit story yang reporter hantar ya. Okay. Dan reporter, editor, jurugambar, everybody yang involved di dalam newsroom itu, yang bekerja secara kata teamwork itu dipanggil sebagai jurnalis. Jadi jurnalis ini macam payung besar lah. Sebab reporter penduduk jurnalis juga ya. Reporter siapa? Reporter is also a journalist ya. Kemudian editor juga adalah kita panggil jurnalis. Search unit is umum punya ya, a general term ya. Journalist as a general term in the newsroom, telling us that they are people who involved in the process of creating journalism product. Ya, tapi kalau reporter dia khususnya dia adalah mereka yang pergi, wartawan in Malay ya. Kalau reporter ni dia adalah yang pergi ke buat assignment keluar. Kalau ada kebakaran kemalangan, reporter yang pergi ya. Editor jurnalis juga, tetapi editor buat editing, dia tak pergi keluar. So those are the things yang membezakan lah sikit ya. So you have to understand journalist tu siapa, maksudnya reporter tu apa, especially if you get the opportunity to enter the newsroom nanti, kena clear lah ya, kena clear lah. So boleh tengok some of the differences between journalist dan juga reporter kat sini ya. Okay, so reporter lebih khusus lah tugas dia, jurnalis adalah lebih umum ya, dan banyak position boleh jadi dikategorikan sebagai jurnalis tu ya. Okay, so what's the difference between journalism and other types of communication? Ya, journalism differs from other forms of communication ya, dari segi matlamat, dari segi etika dan juga method, kaedah bagaimana content production itu dibuat. Ya, contoh casual communication, ya, kita bercakap biasanya, contohnya lebih mudah ya, tidak ada etika sangat nak fikir ya, tidak ada garis panduan, tidak ada etika yang tertulis misalnya ya. But when we're talking about journalism, it follows strict principles of accuracy, ada proses verifikasi fakta, verification, and also public interest
to ensure reliability. Tak semua orang boleh tulis sebenarnya kalau ikutkan before the digital era ni, hanya professional journalist saja yang boleh tulis dan publish. So that is how strict journalism can be, to ensure accurate, to ensure verified facts, to ensure public interest ni dapat, apa public nak tahu, mereka dapat tahu, ya. Dan juga to ensure reliability, reliable fakta-fakta yang duduk dalam berita harian tu seharusnya lebih jauh reliable daripada yang viral-viral di mana-mana contohnya. Jadi contohnya Washington Post, satu akhbar di US, adheres to fact checking process, ya. Mereka memang pastikan sebelum publish apa-apa mesti berlakunya fact checking process, ya. Ada editor yang fact checkkan fakta-fakta yang mereka nak publish, ya. Of course kalau kita banding dengan social media users, editor pun tak ada. Apa lagi apabila fakta, ya, adakah fakta tu tepat ke tidak, tak ada siapa yang akan semakkan. And also, journalism primarily aims to inform and educate khalayak lah, ya, people, ya. Tetapi bidang-bidang komunikasi yang lain, ya, mungkin dia lebih nak buat perkara lain, bukan not so much on informing and educating people. Tetapi contoh bidang komunikasi yang lain, kita ada satu bidang kita panggil public relations. PR ni dia bukan nak inform dan educate sangat, tapi dia publish something about the organisation, tapi dia lebih kepada nak jaga image sesebuah organisation, ya. Kalau berlaku apa-apa rumors, ya, tentang satu organisation lah contohnya, maka PRO dia, Public Relations Officers dia, akan keluarkan press release dan menjelaskan keadaan tersebut. Jadi dia lebih kepada nak PR punya bidang ni, nak memastikan image organisasi tu clean lah, bersih. Kalau ada rumours, dia kata itu tak betul, yang betul ni macam ni. Ya, tapi kalau journalism, dia khas untuk inform dan educate, memandaikan masyarakat. Ya. So advertising pula, misalnya kalau nak banding dengan journalism, ya, advertising is another form of communication yang mana fokus kepada persuasion, memujuk. Sebab tu kalau kita tengok iklan Petronas festive season, ada yang nangis-nangis, ya, sebab dia sangat memberi impact kepada emosi contohnya. Communication juga, advertising ni iklan, periklanan, tetapi more on persuasion. Banding dengan journalism memang lebih kepada informing and educating the society lah. Okay. Journalism also serves as public service function, ya, iaitu memberitahu sesuatu berkait dengan apa kerajaan nak buat, polisi-polisi misalnya, ya, dan itu adalah apa yang dia buat oleh RTM. Ya, sebab RTM ni adalah um, badan atau organisasi media yang dipunyai oleh kerajaan Malaysia. Ya, so whatever information about the latest policy, usually it will go to RTM and go to some papers lah, ya, seperti Berita Harian NST misalnya juga. Okay, kalau academic communication pula, ya, kita nak banding dengan journalism, dia berbeza lah. Journalism lebih kepada macam publication of news, ya, nak bagi orang tahu tentang sesuatu perkara. Tetapi kalau akademik pun menulis, ya, kita menulis buku, ya, menulis jurnal, artikel, ya, tetapi ini lebih kepada yang bersifat saintifik dan juga ada proses peer review kita panggil, ya. Tapi kalau journalism, ya, kita lebih kepada nak bagi maklumat yang cepat dan segeralah, ya, walaupun akademik dan journalism dua-dua menerbitkan different forms of writings. Okay, kalau citizen journalism pula, ya, dia berpengaruh, ya, very influential, tapi lacks of editorial oversight of professional journalism. Mereka ni orang biasa, ya, macam kita yang bukan full-time journalist ni, we want to write something, we post something, nobody check, and we also don't fact check kadang-kadang, ya, bahaya tu, ya, tapi kadang-kadang itu berlaku, ya. Jadi citizen journalism ni dia berpengaruh, ya, popular, tetapi tidaklah ditulis oleh tidak semuanya ditulis oleh professional journalist, ya. Ada professional journalist yang juga menulis dalam dia punya social media, ya, but they are professional journalists already, ya, bukan dipanggil citizen journalism lah, ya. Okey, tu dia citizen journalism ni. Laju je, dia nampak je, dia tak tolong dulu, ya. Dia ambil gambar dulu. Okey. While personal blogging allows subjective opinion, journalism requires objectivity. Okay, ini beza antara journalism dengan orang yang menulis biasa-biasa tadi.
ya, orang yang blogging, yang buat blog, ya, ataupun menulis dalam social media, ya, mereka boleh tulis apa-apa saja, subjective opinion, setuju tak setuju. Tetapi kalau dalam bidang journalism, we have to be careful kena menulis sesuatu dengan objektif, ya, dengan objektif. Selalunya kita ikut editorial policy di mana kita bekerja lah. If you guys, some of you akan keluar jadi reporter ke contohnya, ya, jadi kita akan selalunya you all akan di-train lah supaya menulis dengan objektif, ya. And journalism also stands out for its commitment to truth, accountability and public good in contrast to other forms of communication. Apa-apa yang kita tulis dan terbit dalam bentuk journalism, ya, surat khabar ke, digital news ke, majalah ke, ya, mesti sesuatu yang kebenaran, benar, ya, mesti sesuatu yang accountable dan juga untuk kebaikan masyarakat, ya, semua maklumat yang diterbitkan di bawah orang kata payung journalism itu. Okay, some terms in journalism you should know. Okay, story, news, news values. Okay, story ni kita gunakan dalam newsroom, ya. Kalau perkataan story itu you dengar, maksudnya dia merujuk kepada news ataupun berita, ya, ataupun rencana, feature stories yang belum siap, ya. So yang belum siap dia kata, you sedang buat apa? I sedang tulis story ni. You buat story apa sekarang? Macam itulah, ya. Kalau news adalah berita yang telah terbit, ya. Kalau news values ni kita akan pergi kepada penerangan lanjut nanti dalam week kedua, ya. Ia adalah nilai-nilai berita yang mana nilai-nilai inilah yang antaranya menentukan sama ada sesuatu peristiwa atau event itu akan terpilih menjadi berita ataupun tidak. Okay, and you have to know some of other terms as well. Selalu kita guna, ya, iaitu press release atau media release, ya, press conference, ya, ini rupanya, ya. Okay. Okay, so I hope that is clear, ya, for you, ya, to at least to understand a bit some of the uh, things, ya, related to, say stop share, related to journalism, ya, and juga to understand what the field is basically about, ya. Okay, saya ada meeting kejap lepas ni. Saya akan sediakan week 2 punya recording, ya, lecture after this one. So there will be a different, yeah, video link, yeah, for week 2 on news value and also constraints, yeah, news value, nilai berita dan constraints, cabaran-cabaran lah, ya, dalam menerbitkan, memilih, ya, dalam memilih dan menerbitkan berita. So any questions you can ask, ya, and I hope it gives you the first week ni, it gives you the idea of what journalism is all about, so that when you understand, you know what to expect and also the expectation for this course, and also it will give the motivation, ya, supaya you nampak jelas dan suka untuk belajar and you feel the benefit of why you should learn this, ya. So thank you so much, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.